Bang, putar lah bang. Ada yang tutup, besok buka Instagram udah penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ramai tuh. Oke. Jangan dia. Nana, mana kita balap yang orang kita itu balap dulu itu ada pakainya. Tu balap yang pun. Balap tu tak ada pakainya. Tak ada jalan. Saya hobi itu je kan. Bukan juga. Dong tinggal. Lidah tu zaman dua. Negak dokumen. Negak dokumen. Tak boleh. Kena okey lah jangan kena kubah lah kenjau. Okey, 1 2 3. Satu dua tiga. Dua tiga. 1 2 3. Okey. Kau boleh. Tu. Cuba dia. Oh ya, 1 2 3. Jauh sini. Yang permain. Empat. 7. Buat teman. Buat apa ni bang? Ini. Macam ni kalau lewat. Siapa orang tahu? Kalian buka. Isjaya, cok. Brown Joe. Jalan Cuk Ali Bandar Aceh lah. Rumah bandar lebih raya daripada mudanya. Cik rumah ya. 6 gram ya. 6 gram. 6 gram. Pilih nanya. Manyam. Inan 2. Apa 30 gram? 4 gram. Kan amplop malam. 10 gram. Mau dia apa ya? Apa ni? Tukar serat ke dah? Kan tu dah malam je tanda kan. Kalau nak buku makan lah. Apa je 7 malam. Pasal dia kayaknya pada apa? Tapi salah surat. Kalau kita lihat di surat sama cincin beda. Ayah ni mentang kan? Maka tanya aku bukan 10 gram. Yang 6 gram tu bina. Masa yang 10 gram bina? Okey. Yang nak wei juga lagi. Ini kepada ini. Atau tepuk je dah lain bungkus ada lebih minta timbang adanya pada saya. Cukup gram. Hanya 7 gram. 4 gram. Lembaga penyemenyan. InsyaAllah. Malamnya naik sama lu. Naik juga yang dia mai. Lintu dia main lo kan baru mau nyandek. Ramai dia.
InsyaAllah. Ya Allah berkehendak kita mencapai. Kita zoom out, zoom in, pelan-pelan aja. Itu ada hijab. Oh ya. Kalau mau ikut tu solatnya. Yung mananggung pada sali daw na, panay kalampong nyo, galon, laki daw na, mayroon ng kuwa, palulino, dan ano isali-sali, ito yung kesalahan kamu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Tuhan Pasari berpasangan dengan Pak Hafizal Ridwan bin Erlinda. So, saya mana? Ridwan bin Ridwan. Pak Hafizal Ridwan bin Ridwan. Salawat baru untuk Abu Imam Husain pada dosa tokoh-tokoh dalam usul bahwa yang sudah berakhir. Juga mereka kamu dari rombongan YouTube baru dari dengan Bumi Blancu dan Raja. Selamat datang di Kota Lusmai beserta rombongan kepada si Pak Imam Husain pada dosa tokoh-tokoh dalam usul bahwa yang sudah berakhir. Hari-hari sebagai di asli tempat tanggal lahir pada Aceh 17 Desember 1979 pendidikan terakhirnya apa? Ya, Ridwan. Nama Ibu Nasriah sesuai dengan data yang diberikan kepada kami. Adik kami sudah pernah menikah, namun Allah menghendaki lain, pisah dengan istri pertama, dikandung anak berapa orang? 2 orang. Moga-moga anak yang hadir ini syaitan belum mati dari awal dan berkata kamu abad-abad kamu mungkin menjadi ngeraya panjang dan kau itu dibakar ya. Belum pernah meninggal ya, belum pernah mati dia, maka mencari teman-temannya. Mana teman-teman sahabat-sahabatnya bisa dibawa ke neraka nanti. Maka hati-hati kalian nanti waktu setelah berumah tangga sangat seperti itu. Isapkanlah dari apa yang diceritakan rumah tangga yang dibina, rumah tangga yang sakinah, laut tangga lama sedang diharungi begitu banyak tantangan yang didapatkan. 1 2 pulau yang akan tercapai. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وسلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم تفكروا وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي ومن لم يقبل بسنتي فليس مني. Atau panggil untuk membawa
tak ada. Betul. Kebetulan semangat. Ya Ridwan, saya nikahkan Erlinda binti Johan Basri untukmu dengan mahar 7 mayang emas tunai. Terima nikah Erlinda binti Johan Basri untuk saya dengan mahar 7 mayang emas tunai. Ya. Ya, jangan masuk, silakan duduk samping suami kamu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق والتوبة قبل الموت المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت يوسف وستي زليخا وألف بينهما كما ألفت إبراهيم ويسرا وألف بينهما كما ألفت يوسف وستي زليخا وألف بينهما كما ألفت موسى وسفورا واللي بيننا نفرق بينهما إلا بالموت برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا
gelar resmi pernikahan di pagi mulianya kamu selaku pelaksana pelanggaran Rasulullah kurang berkenan kami mohon maaf beri maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu ni uang berarti ketemu